Koraka mukahomro omujenyi witu kwa kubonu ho ahizo tokutwegitaho no mwami kayihura nkuba wababere babambahura radio muhura na jumera na gamba na barukanke nkuba mbweni zoberi nuwe wenyine utwakuretera reka tugumize munaho nakurugobwe nagumaningira ahankumuzanje nyine nkumyezi ibiri ezinta kushara no kugiheza okwizo kwengweria yankumire yora kumirwa kinyamisho yona ni nkumwa ruhanga mwena nako nago mizo ruhanga nazo nakwakira nanyi hamwe ngomwa ruhanga kare bazute beza kumwaranga dire nakumata atumwe nyo atayi mwe yawe yo kwena kutebeza ni unoja kataze tukumze mune yawe hatu mwenu abantu abamwoko nabagira ngo yina abachwezi intabine shiya n'abatunga tanakira abachwezi no mbamanyota ino abachwezi nchimanyisa chiwa hariwe iwo ina abachwezi tobine nyotimbine oine kintu cy'abachwezi cyone cyo kukozesa ente no hayaziresire kuno rahanga no yazanjira ente neza abachwezi nibo baresire ente hanuya mbene korota kwenda abachwezi otanywa amategabo omwani ogogo kureba gukaretwa bahe bakaguhe kabachwezi nibo baguresire ubugabe bw'abachwezi bakategeka hato kucumanya tokumanya ndahura tokumanya isimbwa tokumanya nkuba ya rama tokumanya abo bona bakaba ari abachwezi konke cyabatwire nojangu nenshi no kujango bakaba tine mani we Yesu wa gamba utaragenzire wacuro waha aroho akaza achuro no mureba gamba yazoka hata naturo murinyi mwe ndabo abachwezi baturo muritu kandi nacecho iyo nojangu Yesu wakuturo muritu wenka cecho ndacho ngunyi n'abachwezi mbadindimi ntabagira sinzibirwe ki nyina bo kutuwasanga obutunda bukareta abachwezi tuwasanga umwani ukareta abachwezi tuwarebe nyanja Ibiana nibi abachwezi hata haro bwo kubwabwana nabo mukaganira ntaganira nzibirwe ki iyo story yo muchwezi tunaganira niwe nyotinda muchwezi yo muchwezi no borota kwemanya nyotinda muchwezi yo mwana mwana wahanga nyotinda muchwezi tinyine hati abachwezi manya hati we nojangu ruhanga niki ruhanga nawe no muchwezi ruhanga no muchwezi abachwezi kuwabere no shoma omunshoma yawe washomeremo tubakugambira torashomere ruhango mugabe iroko shome kitabo cy'abagabe bankore nabagira omugabe wo kubanza afutegeka ankora kabaryo akabaye ruhango mugabe hati ruhangi wo gamba no ruhango wahanjira iguru neza kasa ruhango go mugabe kahangaki mwera ati nuwo ruhanga haronja entamiso iwe ruhango kugamba kugira ngo akahanga iguru nensi nuwo ruhango wahangire kununkore nico bamwetire ruhango mugabe akabaryo muchwezi na hatu nuwo rukwikiriza ruhango go bakweta wo muchwezi no manyisa kino nkwikiriza nyundi wo byafaye owe byafaye utakwikiriza ukwikiriza nkimanyisa obutabaho bwo mushinja niyo nkiriza konkanyo wo omuntu okumanya byafaye to kugira ngo abantu tokabuza ngakiwura nkuba otunoyikiriza mu ruhanga eco no cubuza bashobora ninga no cubuza bacenga no ikirizo mu ruhanga nyo kiwura nkuba tokumbuza nyundi yo byafayo tokoje otunogira ngo Yesu akazoka ebyo nenkiriza iwe byo toyineka kwatena nyonyi nakakwatana byo nko byafayo korano ndakungira ati daradara Yesu akazoka ninkugambira okurigiro mbyafayo ombyafayo ninkugambira nti nke town ya Nazareth Eketar town okuhika emyaka 8 Yesu yamazire kuzarwa nabwe cyo Yesu yazarirwe Nazareth akazarwa mu town etarho eketa kabireho yazarwa reka tugenda hamwe mwende kamwe wanshokorire kankugarukemo omu byafayo Yesu bakamuzara ahabsera bya Herode tukwaba kugira Herode akafa ebiro bishatu byo kwakana umwaka ena Yesu atakazirwa ekiba kweto mu karima ka 4 BC bakamuzara obukwirness
yabar governor wa Syria okurigiro mu kitabo cha Ruka Quirinus akakwateje ntebe ya governor wa Syria emyaka mukaga Yesu yamazire kuzarwa nichimanyisa ngo Yesu kwa bamuzira gutera bwa Herode na nabyera bwa Quirinus muri Syria nichimanyisa ngo Maria akamara emyaka 10 ainenda ya Yesu ekiro kukira no kugira ngo no mangu Yesu akazarwa obwiro buyazirwe echo ni wachigamba ekikuru kasita no mangu akazarwa echo ni wachigamba nyoti nagiraki yo kwawiza kwegereza mwaha ahangereza yawe kwegereza mwarinye echo ne kintu kintu ati katugumize mwaha konka abachwezi akantu kabachwezi kanosho twakushemezamo abachwezi reka tube tubarekire kasabo no abwenchi niyo kushara mu ekiturareke iwe obu twagira otechika tube tukirekire obo bukama bwo kushara mu ekiturareke wabwiya kano wanje omukibera cyanje enyanza yanjye kendiye nyuma izobere no kuza kwana cha mushana izobere no bundandi yo mwawe konka ninye natwaro bwa boss nganga icyo tukibasa mwena hati mwena hari kina ninyenda kubuza buza buri kibuzo cyone cyo kwenda okabori orihare o Great Africa no yegese bya Africa no gamba kuwa herzo mudakikemwe wabugurukam konka mwene icyo noreba ngo ecori inkomubi agwo waje teda kikemwe nkegesa Great Africa emyaka ena kandi nagambira abantu nti ninza kwegesa emyaka ena nyondi kihura nkuba wensi yona tindi kihura nkuba wa uburengerwa izoba bwa Uganda nkagira ngo ninza kwegesa emyaka ena ninza kurugaha ninyegesa Kampala emyaka ndizo 3 deri ninzo mu bichweke bindi abantu baba batakwasa kwikiriza ngo nimbasa kwijana inkwatoboro bwempi yani mbiteko mu radio ningaruka ningisigaho konkecho ncho cyabire umushomesa timbe nyotimbe nkantari presenter nkantari broadcaster nkandi umushomesa wekike cyahiguru so nagambira abantu Yesu wawo gamba ogo kweto byafayo akegese myaka yemyaka 3 Yesu wenchereza Yesu webyafayo we nekindi owenchereza akegese myaka 3 hata bwenchi bataramuburize ngukawabere no yegesa ngukadero okabura omudakika apana nkagambira abantu ekinguza gukora kandi nakikora naza Kampala nabwe nugu nagira ninza kwegesa natandika radio ndizo bakweta Kampala Africa Radio ninza kwegesa obwiro hati Kampala nyine TV nabwe mbagambire njya kwegesa emyaka 3 emyaka 3 yawa nabwe ninjenda ni kwenshomesa owakwata okongano mayangu ngakuno owahurire kihura nkuba kacira ataramuhurire nabachine bigawa kandi bagira ngo government kwiyahereze yakutaka baro mukanwa ngo ekikumanyisa ki enshonga ngo nyo stink jugura mana ye government ni njugura ejeje ya hateje ya Museveni nanye ni njugura iwe wadeba ndike urakuba ndiyo mshaho kuzana njugura shi President Museveni akanyita 2026 ngumbe minister nayanga tinkwenda aha bwenshi nimba minister nkanye nanye nabara kuba president wa Sudani naza kuba minister wa kasikache ka Uganda deri munanye banje to mukasese ori inkahi ngwizare deri stama okutesa stame hari yangu rero ndiyo mukabe corrective decision ebyo think byende byo nebyabatu mukunde ebyo batumwe baze ababo kunganyoki urankuba ndiyo mushomesa ninyenda kugamba kinkwenda kugamba ninyenda kuchene kinkwenda kuchena ninyenda kuhere kinkwenda kuhera ninyenda kuhisa kinkwenda kuhisa ninyenda ngu nichereza omuntu abena amanyati yichereza abo kuba inenshonga konka tharoho muntu wena akugira ngo government ngo ntura ni nyamba government namazima bakabi no rutaro Kongo nabayamba okabayambota ninye naruherezo rwa Kongo buringirwa izo nketa ababene barwanisa government bona ya Kabila ne ya Museveni nabateka nambore abahekera 10 nkaga na babiri kubashikire nambore nagira ngo bacinge gate bagicinga nkantine musirikare wena nkagambira government ngo babikirize bize namba maheba abo kubakuma abembundu baba leta kubashikiraho bagira ngo bambuza iwe si or governor nta iwe si ori chief wecharo nta or chief we town ntingaha or general ntapana or minister nta commissioner ntanangwa ngoryo ntindikihura nku
ngumweni katukwite watusisiro bwire tugende nte zigazira shanka mwenda ntkonko mu Uganda tubakwita abantu sha mwenda nibabita shanka 11 12 aho ntokubaza kunyito mwito mwihangwe mushana gushwa ntmbwen murinde mbanze ngambe nimwe sha ibiri rero mwize munyite shanki nazecuru ngukari aho bikiriza bwo bakaba batakushitama hamwe bakaba bayanga kurara mu hoteli nabe mbahire bayange bitanda ngo bitanda nibingu zaburangiti ntukasikana nyangwe mwana murugo mucishaka mutura mu mucina Kenya murimi bona bogamba sibisi bogamba sekenaga kuzashire shayi ibiri natandika kugamba nabo nagamba nabo kumaresha 3 bikirize kurye byo kurya bakaba batakarire bikirizo kubyama bagumaho nanye emyeze 3 bakorendagana bakweta nambore ya code kugira ngo tubaraga kakurwanisa Uganda tubaraga kakurwanisa Kongo abebembezi babo nabateko munyonyi nabatwara president Kabila yakwatamo abantu 14 yabahindura minister umuriye bakara Vital Kamere mbusanya mwisi yamhindura minister wa foreign affairs Tebasima Tenyi yamhindura minister wa housing Benoit Chisuki yamhindura minister of state for internal affairs nanye yandeka Kinshasa na maremye yake emyeze 3 nku Muhammad twaguma ntukoragana ukumara ubwiri okay so ntare za Sudani za Somalia ezachi nimba hamajes abo kuba ni manyensi nko kweri ngereza government okay konkati shikumanyisa ngo abo kushanga ni impagira government mu kujiyamba ngo government nebe ineke enguziri nyuti nkugurwa abo kuba nanyi nimbasa kugura nanyi ningura mazuma ya nyikiriza twumureho kandi bitu story necyongera kubanunji mbwenu nituja kwantugaruka